Hello, tu ni cookie channel subscriber ho na bon vin liam na hiki novin tu ni a hi phat ma sa video in upload jan ha video in upload ban to in sei de wa hi in gmail ATM khana gmail hong boya disable hong hi a hi le solve bolding ham na google te email thot na hi chawa ko na to recover gmail to recover ki bol kit ham ti chu tu ni a sei de wa hi in hi chi za lo gmail online ha ki chip lo ho chun na tu nai lo mai theu hi in hin la tu la ya hi google te ong a strict ta na a strict ta je wa chu tu hi ppm second verification bol lo ho chu boina ha sa na tu ta ven aban le mi zong a phata po in na itiam khat na thil khat an ha bol them wa an thang sit them wai le su sit dinga got jiu chu an hek jiwa online a hung tha pan pan ho na hi cho hi sumni do na ding ngai to a chu mi tu la ya cyber crime ati ho na het de wa hi in aban la bank fraud ti hong atam ta in na otp ho pon thum jiu ai lawa le na atm a hoi ta poi atha na de ai le chi to bang na bol ding hi chi fill up min lang hi chi chin nan thot de ati wa a sei jiu chana cho to banga chu mi phalo tam pi om ta ja a chu tulaya hi atam zopi hin online a business ball a hita in na flipkart en lang amazon hi rong le I het thading wa ka ga sei hin tin hi cho jong hin I khat abona online a business a bolo hi in tu lai chu youtube platform ma hi mi tam pin suma mu a hi in hi je a chu fraud he atama ta mai tai mi phalo tam mai tai na he cho a ko na chu nang jong gmail nong ki su boy kha ai le recover bolding ham ti chu tunia hi in sei de wa hi in ka computer screen a hi hin ve within aban le he chewa ko na chu na vet na nang in jong game ball ma banga chana ball the hi itiam khatna letter type dan ka thiem poi ai la vai le english pa vai chi to bang chu ka ball thei poi na ti ai le description a he a link thil khat na thot ding chu hin jit ning ka tin chi chu copy ball lang na thot jeng the hi na ai wanga na email ho chu na ki khial ding a hi na email chu na khial wa ke email na koi kha a ken example kan pi chu na koi kha ai le wang chu ung boy ding a hi in na gmail chu I to bangam email a boy pen chu ipiham hi chi pen chu nang ni chabo chu fill up chabo chu na khial ding aban le na thot jeng the a hi a site ki bang ding a fill up dan jong a bona kan vet sa ding a hi in hi chi chu computer screen a kan vet sa ding a hi na hi chi topic ai ga lut ma sang ven hal khat ga seilang hi chi wa question nen do ho hi aban ban cha a hin ki don but ding a hi in flipkart na ko na thil ki all da ra hung thung thei ham ti ho jong nen dong ovin ai lo wa le mobile game ki che ma sum moving ham ti ho jong nen dong ovin na hi cho ong cho aban cha in sei to to di wa hi in hi china dinga chu na hi chi video hi a chai chan an ven lang aban le light ana bol ji in lang subscribe ana ke bol na ko ma bell icon cha na me la chun video tha hong ki upload cheng le nang in jong hi chi video ho chu na vet na na ki jil to jing the a hi ti chu I ga sei the hin tin na tu hin computer screen a analut no hitin ana vekit taw te na tua hi screen a na lut no hitin ichi chu solve ding ham ti ana veu te na ichi na dinga chu ichi google chrome a chi hitin google chrome a chi zo te ngole hi chi wa hi google account disable hi chala ya he akijit sa men na nang hon jong hi chi nang a cho akijit sam lo mai the aji chu nang in na try kha lo ja chu lo ding a hi in a hin la om lo wai le chu wa hi google account disable ti ana type ding ai na account disable tia hi e tai na type ting le aban le enter na mi ding ai enter mi le chun hi tai hung ding ai in ni chi a first page na hung pa hi support google.com kiti na hi chawa account answer kiti hi chi pa kijit masapian hi your account is disabled kiti kijit google account help kiti hi na hi chi pa hi click di wei chi pa hi imi zo ting ole chom hat nga le chun hi ta hi
your account is disabled tia ki jit khat ding hi in chong na sima i chong hin na bol thei hi nanga chu ATM hana serious a ki i khat lawai le chun i cho a ko naung hi thei hi na i cho a ko naung option zat rom cho moment cho a ko naung hi thei hi in michelai find out why ti na hichelai ong hi omin a hin la tu ni a e bolding pen cho e le iche anoi langa hong su la chun ask to restore your account kiti in hichelai hi thil khat ki jinin chewai number 1 number 2 number 3 ki jinin hiche anoi a hi if you have trouble with this step ti na mi cho step si si ai a hi thei lo wa hi le chun hichelai option khat pa a hin hong ding hi ati ai ichi fill out this form hichina fill out this form ti na pa imi de hoi chalai me le chun ichwai request to restore your account kiti chuna google account kiti chu your google account hichwa kona hi itai na kai su kit ding kai su la chun hi chong na sim thei cho aung na try thei hi in a hin la tu ni ai sei nom pe na chu chi use this form if the step above doesn't work na icho hi a hi thei lo wai le chun ichi form hi na za ding hi hichi ba hi thil khat an dongin hichi na account to gmail a hi lawai le google mail.com ti a ham ti chu na a hi a na google account chu a chaina lang chu vele chun @bana chu hi to banga ki jit ham ai lawai le hi to banga ki jit ham na hichi chu a hi a hichi to banga ki jit a hi ai le chun yes na mi ding hi yes na mi ding aban le cha ma sa pe na hi nangin ep gmail chiama sapena hi nangin ep gmail ep mail chu recover na bol nom ham recover na bol nom pen pa chu ichelaya na type dinga hi in aban le ichewa hi vekit le chun email where we can contact you atin na ichewa hi email hoilaya pa na chu kehon kan contact thei ding ham ati a hi in email khat atha khat simin lang a password ho hoita ki het nan lang aban le hichewa hi recover ding pen chu na recover an contact na ding pen chu ichelaya email na me pa chu disable ta chu na hon thei ta lo chu na ichi na hon thei lo pa chu chelai na jit ding na hon thei na dinga email an thot na ding wa chu ichelaya hi na mi ding ai na ichelai na type ding hi in aban le hichewa hi nangin na problem chu ept ham na account chu ept ham ti pian chu ichelai fill up na bol ding he a fill up dan ding het lo wai lekin description na hi hin ping ka tin hi chi copy na bola email ka jit pen chu chu replace na bola nang email ho chuna ki koya aban le chala ya hi I'm not robot ti na click ding na click zo tiang le chala ya bas na ho ti ai le chala yong bas do a le chala box sunga ong bas do a chala sunga ong box sunga hi bas do a hi in cho thum na click ding aban le hi chawa hi vele cho hi tai na click ding aban le chawa verified na bol ding na verified ting le I am not robot ti khong ta chana le I am not robot ti ting le chawai submit na bol ding hi chi chu na submit zo ting le ananga khian khian na thil dang I ma cha bol angai poi chi google ti khat hi disable account hoi tam ta omin aban le mi tampin approve avet sa lo a hi in na a hin la ken hichwa hi approve zong kan bet sa hi zan ha video a zong chu kan koi ta in tu aung hi anavia wetin hi chi aning langa hi ga velechun hichwa hi ken approve hi chi email an thot na wana approve pen pa chu hi in aban le email chu I to banga hung ham ti navet no ma ong le chong chu kan vet sa the hi twin ka gmail an hongo hitin na ke gmail hongo hitin aban le ichiwa ko na chone ichalai vele chun approve na ichalai approve ai tai ichi account recover successful na account recover successfully kiti ta cho ichiwa hi na account chu recover ke bolta I welcome back to your account kitia itai message hunga hi inna ngachi hung masanga chu email chom khatna chu ke
ikhat hung hi in recover ikhat na chu ka thot zowa chu reply hung kit a hi in na hi chi approve a hi na hi chi Gmail hi tu hin velew hen hi chi approve a hi in hi chi wa hi ke ka Gmail a ko naung ki thot na hi in na account chu recover ke bol zo tai ti a he tai ung ki thot a hi in hi chi ma sanga ken Google te chlai disable request account ka thot zo wa email in ki thot pa chu I to banga hung ham iti a hi le hi chi wa hi ga vekit lew hen hi chi recovery email ka za pa cho hi in na hi chi wa hi tai hung ki thot na hi chi la ya ko na thil na thot zo ting le chelaya ko na thil na thot zo ting le hi tai hi recovery email khat na pi cholana hi chelaya ko na cho hi tai hung ding a hi in hi chi na mu the hi tai hung ding a hi in a ban le hi chwai na Google account chu hi chwa ko na login the hi chi form hi fill up min lang hi chwa ko na na recover the hi ti chona hi chwa chu reply an bol wa hi chwa ko na hi ken ka bol kit na le tunia imo hi chalaya account successful kiti na chi pa hi hunga hi chi chu approve kan vet sa hi in YouTuber izat ham khat nin rong hi chi disable account hoi a vet sa ji win a hin approve an vet sa ji lo ai approve an vet sa ji lo ho aji chu ama hon view dei na mai me ya ho subscribe dei na mai me ya ho ana bol lo hi in ji a chui chu follow ngai poi hoi ta research bolin lang a hoi yong jina chai wanga tam zo pi hu 800 la 80% hu adi lo wa hi na a hin la tunia ka sei hi ei pa waung ki sei hi in aban la izakai convert sa hi approve to a boy na lai chu to hi cho yo si chu convert sa hin hi chlai a site nai ga veleu chun hi chlai a boy pe na chu ka Gmail chu hi tai ni thum ti a jan hi video ang chu convert sa ta in ana ki block ngai ta in a hin la tuni a hi a bol ding dan le a reply ding dan le aban bana he ta chu chi ding dan chu kaga vet sa hin tin hi chilaya vele chun recover successful kitia a success chan na approve chan ge a kan vet sa hin hi je a chu nang ho a jong ithiam khana na boy vai le adang bol le angai po hi chwa hi ven lang video hi ven lang chi dung ju a chu nang in jong thot nen lang na letter chu thot nen lang email chu ga reply bolin lang thot nen lang le chun nga khen le chun hi ta cha man reply in bolin tin nai account to recover ne ki bol thaita hi chlai form hi fill up min ti a hi chlai a ki jit to bangai teng le hi chlai ga click le chun na amount direct a link an pi o chu chlai na click zo teng le hi tai hung di chu hi chwa account recovery recover your Google account ki ti chu a hi ti teng le to a hi nangin ep account pen chom recover na bol nom choi chi vai na mi a ban le password ho tha na ki khelai le ichiwa ko na chu a tha na mu yeng de chu na le na email chu tha a nei khat ding a ban le na phone number ho oi ta nei khat ki ding na set ding a ban le step two verification pen ong chu na on ding a hi ichi chu second verification ti chu jan ha chu en dong win ichi chu na het no mai le chlaya security setting a chen lang na aban le he chlaya account na manage account na i chin lang manage account na chi zo teng le chlai security a chi le chun chlai security ana chi teng le chlaya hi second step verification na hi chapai na on ngai a hi chapai na on lo wai le chun nanga ong chong boy ding ai is a chu hi chi verification pa hi on ball in kati na chu hi chi hi a hi na ita chu Google email ho ATM kha naung boy ai le et recover ball ding ham ti chu tu ni ga sei thei nau hin tin ATM kha na he them lo au ma ai lo wa le hi chi khia laung chu ai thei di lo wa khat lani lang lut ta ai lo le lani la thum lang lut ta ai thei di lo ai le chun ichiwa ko na hi nangin nai khat ki the ai na comment a ko na chunin ki do ki the hi in ni chi dung ju ya chu in sei kit de wa hi ti chu iga sei the wen tin tu ni email a boya le et Google account team ho email thot na ai lo le recover et bolding ham ti sei the now hi chi chan chui tan te ka ki pa e